clear tu te chibai le vekule tun tum kan video chuan Mizoram Sarkar Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Disaster Management and Rehabilitation le Mizoram State AIDS Control Society waya Hnaruak dil theite kan en ho le donani tunlai chu sarkar Hnaruak atama thalai ta tan le zawng lai ta tan alomom hle mai inziak tlingei turin du sakna ka hlan vek acheu ahma saberin Mizoram Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department waya Hnaruak te nadil theite han en masaila Inspector of Supplies Supply Inspector kan ti thin kha Group B Gazette Officer post ania post panga arwakani hlo hi pay level 7 chu sing thum sang kwale za atanga sing riat sang rukle zariat in kar ania kumbi thlia age limit hi kumsom pariat atanga somthum le pasari in kar tan adil theidona STSC keni tribal tan chuan kumnga upper age relaxation oma kumsom li le panhi thleng tan adil theidona ni thiam na ngai te han en leila graduate to photta na dil theidona ni arts science line commerce engineer MBBS kan ti ho tan khan any graduate ta na dil theidona ni computer certificate CCC CCA DCA kan ti khan nei angai bokani dil dan tur han en leila MPSC online portal mps.online.mizoram.gov.in atangin online in dil turani a MPSC waya na ladil lo tan chuan MPSC online portal a registration account kha kan siam saturani a chumizo chuanin MPSC waya nadil theite kan du apiang kha kan dil to mai donani MPSC online portal account lo nei to na lo dil to thin ta tan chuan account kha siam non kher angai lova account kan siam to sa kan nei to sa khan phone number le password kan chulu tanga direct in kan login anga na kan du ber kha kan apply to mai donani form fill up theini last date chu May ni somni le paruk thale May ni somni le paruk thleng ani donani application fee hi cheng zale somnga STSC tribal tan khane dona general tan chuanin cheng zahni ani donani chu form kan fill up rual khan payment kha pek tel ngal turani donani MPSC online portal tho hian kan form submit kha an accept to nge accept lo ti te admit card download hun tur tele information poimo te anon tar lang thin dona kan account tang khanin kan login anga kan lo check thin don nia MPSC online portal atanga form fill up thiam lo tele khatiang fredu tan khanin video ashanin form fill up dan kan la ron ti chuak le don nia selection process a hian written exam le personal interview dona written exam syllabus MPSC website a khan tarlan ania kan lo download mai don nia tin advertisement le syllabus question hlui te po kha MPSC website a tho khan oma video description a hianin link kan da a in lo en don nia panhina chuanin Mizoram Disaster Management and Rehabilitation Department waya Hnaruak dil theite han en leila LDC anget post pakhatarwaka hlo hi pay level 4 chu singni sanga zanga tanga singa saruk le zariat in kar ani donani thiam na ngai te HSSLC class 12 pass in tan adil theidona computer certificate DCA CCA CCC kan tiang chi kha nei angai bokani typing speed 30 words per minute thiam angaya Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani kumbi thlia hianin kumsom pariat atanga somthum le pasari in kar ta na dil theidona keni STSC tan kumnga upper age registration oma kumsom li le panhi thleng ta na dil theidona ni dil dan tur han en leila application form hi Directorate of Disaster Management and Rehabilitation Office chon pui aizola naktuk April ni somni le pasare atangin office hun chungin lak chhuat thei ani dona tin department website dmr.mizoram.gov.in atang po in online in download thei ani dona ni advertisement le application form download thei na link ki hemi video description a hianin kada a kan lo check out don nia form kan fill up zo nuwa chuanin kan dil na form chu Directorate of Disaster Management and Rehabilitation Office chon pui aizola May ni som pakua sahni le somni pathum ma ngein thelu turania dilna thelu rual hian exam fee cheng zahni general tan STSC tan cheng zale somnga pektel ngal turani selection process an le thok thuakila LDC na hi written exam typing test le personal interview mangalak turania syllabus le information kim changchu department website lama khanin antar langa aoma kan lo download don nia atopera chuanin
Mizoram State AIDS Control Society MSACS หน่วยนรวกดีลtheite na deal theite kan en ho le don ani pakhatna chuanin medical officer MBBS ART Center post pathum arwaka posting na mun hi district hospital sai tuala te lungleya le na thiala te posting ani don ani hlo hi cheng singsari le sang ni thlatin ani don ani panhina chuanin medical officer MBBS OST Center thok turani dona post pakhat arwaka ni district hospital serchi pa posting ani don ani hlo hi singsari le sang ni tho ani pathumna chuanin deputy director mainstream le deputy director TI post pakhat ve totalin post pahni ani dona posting na mun hi MSACS office ani don ani hlo hi singa le zaruk ani don ani palina chuanin assistant director TI IEC PPTCT ICTC LS CSS NGIPA CST le SI tenidona post pakhat theu arwak donani avain post pariat assistant director post pariat arwakani posting na mun chu MSACS office ani donani thlatin hlo singthum le sanga anla donani pangana chuanin counselor ani a post pali arwakani posting na mun chu OST Darlon MICT Siaha ART Mamit le ARTC Kolasi pa te ani dona hlo hi thatin si ni le sangkhat anla dona ni MSACS nuaya naruak te hi contractual basis akhet lawala kan ni dona akhet ani don lawani tinani chu naruak hi atam tham dewa thiam na ngai te kumbi thlia le information dang te hi advertisement a le MSACS website mizoramsacs.org a le www.kamliana.in te khan kalo en chiang mai donia website link chu hemi video description a hian ka da kalo check out donia MSACS nuaya na deal na form te hi website lama tho hian da chua ania kalo download mai donia tun tha April ni somni le paria sak ni le somni pathum ral ma ngein project director State AIDS Control Society Mizoram Aizol aram hlun no ta office hun chungin thelu turania application te chu mun takin qualification le experience based khan anlo enanga shortlisted candidate khan siamanga tichuan written exam le personal interview te po atul dana zerin conduct le wai hot le ani donani department website lama khan thu chiang zo kan lo ngai ven thin don nia